kami di son ima dongan sahuta dongan saulam ni bapaon ima dinalahu patore-turehon ulau terlibat sadarion. Jadi bisa luhuk na pinadanan namin akamang bolot tumarong nahurang denggan nahurang sikop bisa luhuk na diak kapeladinan kami sa luhuk na siyan STM na arong dihutaon mangilo maaf to hamuna sa luhuk na. Jadi setuak kari na mangihut siyan dia matutong di pasu-pasu to hata di masongon STM tanah arong di Paranapol. Jadi sok kami ro di masongon nalaw pasahaton angkara dasar ng kapatubay siyan hita to hita doy. Jadi yung otik so sa dia penoni totong may baik kamu tuak ka na naringgan ang dia selain tabay itu at paso-paso na dia hamuna totong martangya kita tujuan naryon sanggit tujuan naryon asal dia lubiringkan muse dia ka STM tanah arong diutaw. Jadi hataki hata tabang mau pasat taima Tuhamung hula-hulangan, betul mak? Kalau bila untuk cuaca, maka hari natoran kita sudah. Di son itu, rohani son siap penguat do, di penguat do, karena ulah kami rapat do kita so. Jadi besok kami, besok saja kalau besok kami sutorok, mewakili mahal son itu, kalau dah. Jadi di pasatan nami so senari, kalau pasatan angkarat do. Jadi siap kita don untuk kita. Jadi surat dia penon naboy terpasar siap penguata balas norohamuna bapak tupahamumay tu nalubidunggan. Limaw lala naboy sila konami siap penguat bapulate. Masuk pinapiko. Bayar satu piring jatuh. Kita masih tertarik pasar. Masuk Niroha di bagay sa senaryo. Dia muna doon sa sahutan namin. Tutong doha ni madok mulate sa gudang-gudang na siyara. Buhay hita marlas niroha di bagay sa senaryo. Dangalan ni guguk manangalan ni hay gudang nebet kudang. Alay sadaro hita na marestem ng ulahu sa ulahu. Aw sa oto beha hujalo sa ngonon belga niroha. Sungod dia belga na dapat akalas ni rohay sonilo nang akawasupasu dia bui dinggan kajalo akatondong ta sono ni tu ro dia muna dong sahuda udun do raja nami raja bulon nang songo dong sahuda si sada anak si sada buru marsoba au bulu tu ro akahura ku raja ni dong sahuda mangi do au tu de bata ang dia ma
tu gaga na estem tahun narong nari para napon. 10 jari jaru uduk nang si majuju. Kami saluhuna keluarga di Pak Roy. Bolorong na humurang. Raja di lokasi saudan nami. Saluhuna nang songoniak ka. Raja di hula-hula nami nang songoniak ka bunguan na pos-pos. Mangido ang giat. Tung keluarga na ringgan mon yan akon nami. Dijolo di masyarakat nang dijolo di Tuhan ta. Sido mo di mahari madok mulyate nga. Kami di lokasi saudan. Bunguan na pos-pos. Bunguan ninggola na songoni. Bunguan di rajai. Bor-bor na marata sa ito hatama na mga leon maglogi pasu-pasuna. Kita melihat Studio TV. Tulang nilalaan. Bandang malo, huwag kang magdalani. Asin na potokan. Oras na di ahadulin namin liga-liga tutur kita na makatay silo sa petyon lima tulang niya na namin Oras na tidak parol. lima na marsyala naong dialak beremu lima hila namin boru namin lima nanay boru mo may tong ibagas mo jadi salani reda namin ahalipan tubuh namin di bagas at petyon nung dibayar or taibe ada nagok tuhabi hula-hula na para kalupanggaw jadi salani na jadi tunga tubuh pabuwa na sisada anak kita sisada boru dihelatta dihela nami nang diboro nami ibu kata tikyon nung matupal ka idalohami ino sinabot diboro taibe dia salani na namin kami tubuak yun nami kuhama benon kung songolibe na boy ipasatali songon boleh di orutay di bagasar kesyon lagi baba minta mamas-masu amat dari beta kita bay matu kita na dua pasu-pasuna asa ada honok kemahatan di pasu-pasuan balik tang mabagabe tumandak ko si daluan arita sa luhut na magabe ay nung malingkak kita sa uluan jadi sunari be ahaduli upatahatay ma boleh di borton tuhamu gimana tuh? Lagi tahap dukung ini. Lagi 3 Lagi 3 2. Oke, siap. Ya, jadi maulia tema dia para duli nami adong dohata di situ ajuan nama dokon jolo tidit sanggar rasa bina suruh-huruan jolo siduk kumatong marga asalas binoto ma pertuturan siang gohami marga luris dia matong marga dihahai Mulia tema isulukun ni hada duli di bagasat pikion ya hani marga marbun rosia dulu sanggul do ahaduli maulia tema dihamuna apara duli nami apala di bagasat pikion Maria iya nang amatang nang marlas rohan itu kita pala di bagasat pikion iba di nama jalo pasu-pasu parlo kasarpion boruta san bagas jorai marhite-hite na posonay di bagasat darion Selani tarlu mo bima juga tapala di bagasat pikion dengan sikop iba majalo doho mangkararadat nagok ida pala di bagasat pikion di namar hula-hula boru las di basa tabu musi tuhami iba tutu jabarna ima titi maraku papala di bagasat pikion las marwani dan las maradut dinami di nama jalo apala di bagasat pikion ahar hido dinami apala di bagasat pikion mula dong kape ulang tujulan naron molo kami di jolo bahamu matong di pudi molo apara doli nami di pudi las kami matong di jolo so marina perturut tapala di bagasan tikon ling pasatang masa jumpa soman hatan isi dua-dua nama tokon asa balitang mapagabe tumandak ke sitaduan arita do gabitnya marap para doli apala di bagasan tikon molo totok kita marsi pa ulo asa si titik asa bagot na marhal to jagatan di rubian Horas matok kami na majalo dita pay di batama di hamuna sikat ni na mga liyan sa isolo masatu bot yan atong tiyaw may dirondang ni bulan sa may tondiling mangulog gabi matok kita na sa luhut na may ton di ramo di Tuhan so wani majuhata para dulia pala di bagasan tikyon maulati ma tarlu mo bimat bagasan tikyon lai
nang ibotok ko. Dinda marlas ni Roha ita pala di bagasan tikyon. Kuboto dolay tarmubi mahita di tanaw parsera kanon. Ruhut niya keparada atau ruhut niya ke ulau sikok dolai huboto kami dolai huboto kami do. Lasi dia ke ulau di raja ni hula muna totong dolai ni hangun. Salani like kudo ibotok kepala di bagasan tikyon. Di ramat jalo pasu pardo ngasari tion. Ibabere nami do guru nami apala di bagasan tikyon. Lasma tutu rohan nami. Salani turungu ima di lain nami langsung ni boto nami. Asa jumpa sama nata ni situ nama dokon asa ado hati ti matu gutugi lopu ado haduka to godu guri horbo nang sorma tua maholai do urku satu pairi pahopu saat matom tu namar ini saat matu namar nono nang sawari do tuho bere terlumo bima boru nami apala di bagasan tikon rodo kami salu nakatulang upo paryo puta borbor ne marata marsada boru bere terlumo bima tulang munarosa puna paso kita pala di bagasan tikon la sudur do sabi na marunga tua pala di bagasan tikon bere salani molo tulangmu siapa na pasogit ima pangitubus lahna molo hami tulangmu di son emo pangidun ay dia ho bere pala ulau na pala di bagasan tikon molo dong dokon manang juju nami akka tulangmu may korade do inama do di bere da apala di bagasan tikon san dia ma tujulanan gabi rumah tangga si tiron ya ropan ya kajolma terlunggu batong ya ropan di bata tujulanan asa gabi ador sipa itu yutot ma di rumah di tanggam ya kena poso tujulan na ron na bereda ima si dokonok putu bera pala di bagasan tikyon terlunggu bima di hogoru molo di joloni bapak marga lumbang gaul ya molo di jolon nami baru lubis doi nangda baru lubis bohama molo di dalam rumah tangga yang adong sikok molo adong rupani akka di rumah tanggon adong guli ulang meter lago tu marga marbut itu jumpa ison papam lubis peparani borbor newara terjumpa itu siho da boruda tu siho mangalu salah dia dong do tanung bagi haula dua pala di bagasan tikon nasrohan nami ulan pamasukan pala di bagasan tikon sorot pro maka tidak kon dia majalo pasupa atulas rohan nami apala di bagasan tikon atau taruhan dua pala di bagasan tikon dokonon nami do tanungul di berekku adong do hata nama dokon asadakkan haudulang perjomuran rere hot do yak tungguru di tulang tungguri sebagai tiara bere molo di jolo nami tetong do boru lubis do apala di bagasan tikon so manima do hata sekali adong do petulang stakas lagi son dokonon do hata tu nama ya memeriki kita tetong malate mah apala di bagasan tikon asa jumpa sama hata di situ nama dokon asa bitang narumi sopun na sumorok anak petong dia meneris boru petung torok asa pinat tiko kujur rumah di jolo jabuni persaktian tu dia pemalaka boru kudo mereka pala di bagasan tikon tu si madapotan parsaulian asa saat isolu masa tubotian tohong maderut di rondang di bulan saat mato kamu leliding mangulu gabe mahamu jala horas asa totong mahamuna di ramoti Tuhan atong yang masjalakan nama hitaki ina mahurasaki wah kami doro mana ngapa naro kami dorong atau dalam hauma musiki apa sekali mama tamang raja sekali mainan inang seriban sekali di bangunan oh tamat sahuta baru ku pesta ujung lianak kanion
lihita sa luhukna. Adong kata nila tua-tua na mandokon, or pumalua siya barang, manurut tu barang. Takke na malua, manurut tu sokirna. Nung majupang na ni jalahan, dapat na ni duluan. Agya mamita mamasuk-masuk mamat dari matana, dihamuna, lain nami, nang iboto nami. Nung matakas iboto kami lain na, di na marhasobotan, iba yan ako muna, hela nami, baru nami, nang gabi baru main muna. Kami pe matunglas rohan nami, jala ondo pe bertuduluna di hamuna, na pasohoton anak di hamuna na keluarga. Anggiat matok 17 tahun, say lemmat tabari hita aka holong ni roha, ganuk marsada-sada. Saya siga jamumur hamuna sitoro nang aka pinopar aka parapohoku tuaka ari marsogo. Asa firma pokku baul-baul pasalong. Firma totimu lain nami luju-luju mah nang aka pangomuan. So pele pasaton nami mah ulus pasamo tuhamu. Batad dahon naung marhasohotan buah baju muna. Yang ia potong di pengiduan nami tujuh sabar juga mangga dan dia mah dibagi doa nami di hamuna asa tu pemahatan ini tua-tua nama dok adur hati tima tugu-tugu di lumpuh tali pasa tugu-tugu di marbo nang matong hamu sorma tua pairing bahwa usaha tu namar nini satu namar nono kamu mah par musik nami saya pasahat kami ulus pasam Unos pasamos, unos não siga jalapu. Pasado tu batu mai sila sabo, pasado tu batu ito pinaibo. Pagino atutua, marite unos pasamos tu. Ang dia mai basi basera orang soa, jangan penting kau batu hitau. Gabi paru maimbu masih cuma kita dia kana buat batu kita dia kana kurang dengar apa sih mapar tersian tahu ngomong masih tua barang pamong masih ngomong berapa undur kita dulu kita luar atau duti mak melolong sulokan jadi ngopi sebetulnya pemuda alai rambu alai dari yokin alai semoni maro patu turoni jadi selamat berbahagia mari amunada selamat berbahagia setiap mari ramot itu kamu di dalam pernikahan di dalam kapestahon semoni galgara semoni galgari ulauni semoni galgari masih rohata iso pasahaton nami matuhamu ulus hela asa dohono ma hata ninya tua-tua dua kari nalar sobut kamu bolu mengalu sudah ukamuna sedipang nani jala hamuna dapok nani dua muna yang dia tutua sama taba-taba silas miroha di hamuna asa dohono ma hata ninya tua-tua nama tokon kontak magulat tula tapak siak kabisara dia betok kamu borhat lawan mula kusima hamuna kota tersebut Songonima di hamuna bahwa punami bawa nang boru yang dia mahatok pamu diliditi atur na 17 tahun asal las rohani na tua-tua mula las rohanami asa bui kita berjumpa daruni kita diangkat asilo holong ni rohani tuhatta imana binar sinta ni rohata asa dohono mahatana binangan itu bahasa main dapat duruan di pora-pora dua anak tu boru mahamu dah uli bahasa lo kamu nak katok sah asa
gawe sa parorasa 17 tahun. Atas asa misono benda sa hatu tiap toho di rodang bulan. Saya liling patok kita mangulu, sa hatu panggabian, sa hatu parorasa. Sata rumah. Dorang muda menang. Di hamuna dula, di laku do iburuku, bunga majalo, pamas-masuk kamu pakai santirmu, sepakas jalan yang jadi walau hindi na kanin asa ni Tuhan, jadi kon berjumah hamuna. Unang do asal ng keluarga. Ito dos marhamu, tulolok ng turuan. Nasa huli ho, inang, guru, ima, berjumah ho di dolok inang. Dito sa lilingon, nagulguli dulok ko ho inang. Unang marisuang di bet ko inang da. Buduhin ako di dulok ko, burto mo ho, di keluarga ni si Hobi. Asa tagda mo ho inang, gumira da. Jadi, boleh masinatua inang, berjuang masinatua inang da. Ito rangga na yung mak masinatua inang. Asa boy, uli roham na masinatua. Nang songon ni Mareda, berjuang ho Mareda, anggap na yung dinira nang da. Di songon ni man, rono kutuho. Nang songon ni Berlaku. Sonari, mulai sa dadon, Berlaku na mo ka naman. Nasa lilingon, dire ni kudutukan. Ale mo sonari mo buwan madugo sa iyo. Jadi ho, rayi, nasa lilingon naman di botoho no manang nabuhang. Ikilwaku, daw, melerina ho dito matungan ikilwak ka naman ka. Takas di botoho ka naman. Jadi nasa lilingon, ulo do tulo. Moloboy mo, masih tulo na tangga tutaw na pa di ikilwak ka di sinubang daw. Ikaw din daw mahuwa mami tulo kan. Unang nagbundi ho. Irong ho, mulai semester ko musik di rumah nga marbong ako kan. Ale nagterima audisi. Pero ko tujaru suwek batos na ko. Ale mo nga di pa do mutuhat pera muna. Marroka. Dongam mudabi mo buruk ko. Tubanana tubaboru mami tujulan niya ko tamang. Dulu. Jadi so ni masih dono ko apa hamle dia. Isong ni maparmusin kami, penonton kami na ulos sila baik lamang magundang na opartus. Masudera hadai nasia julori pagitai teman saja di sini kau ina so sini rambi ramateri. Pasa, mandor hela. Atarong mo ba na? Jadi songoni mari ho hela. Lalu pasa mandor hela mahami tu ho. Molo madaro molo ikut ke bulat do. Jadi ke bulat do nang rohangun ada. Dah pola do honok ku nang buat ku berjujian inda. Alai tu barada tu membuat dah. Alai songono pesak tu doang. Diho hela. Dia dibawa mahona bertanggung jawab. Mulu bawa
unang baru utungut. Dalai ku bertanggung jawab do tu keluargana. Dalam adong pertanyaan, ya pertanyaan molo si andaina hamuna di laut, tolu hamuna alai antara ni keluarga istri dohot dan dua-dua adong pertanyaan tuhamu tapi kedua lu nabu selamat inna adong madok kon bayi natakku lu selamat tolok tohodoi adong madok omakku lu selamat tolok tohodo sudi alai sebagai orang Kristen diku bertanggung jawab do mengarungi gelombang lea para ui tu inata lea para ui tu na tua iku boilo kita merenangi gelombangi semua dia susana jadi urang jadi baru tunggu ala adong dapar di baru tunggu importibio dapar di nabur juga dong kah semua dengan diho pahopokku Urjuho marsima tua, molo jama sonario nalana openg ama amar parumai na unga dua parumai. Molo huberen tu jama sonario jama digitalisasi. Gabe sima tua biar tu parumai. Jadi ho baru ikut kodo biar tu sima tua. Ya baru ikut hormat doh tu sima tua. Ulang gabe sima tua biar tu ho. Apa yang mau kami tarak ini tua-tua orang kain atau sungai suku kamu biar lo otus sudah tua nanti kira orang. Alai di sonario di zaman digitalisasi garis sudah tua biar tu baru main. Bisalani gomos tio dama hukuku asas yang tiap ma dilili tiap dormuang asal lupa mahatana itang ngarumisma opun nasumorot anak perihamu rilis boru benang tutorok. Selamat terhelainang. Oh ya. Kamu baik kan kalau ikan. Kita boleh mana? Tak boleh baik, tak boleh. Halo. Jadi tiap tampil wasada. Oke. Tusol. Son. Koko. Buka Otson. Duduk itu. Tinggalan na yun. Ano kung may coba lagi. Lima. Kurang dari 100 sederhana. Misalnya. Mama gabi. Cuma takut sedaruan. Arita nama hulu borulo gabi. Anu mah tum takas tiga kita masih borulo. Matu itu. Nunga tulang nahona sorti nama tulang masuk sarah. Nahona sorti. Piga dai. Dua na tulang dua. Dia. Saat mereka gajian keras-keras, kayak potong mah diramu ribuan. Soalnya Kristen atau nama terbaik, kita kurang. Dia murah. Korupsi udah berlaku. Murah itu kemudian murah sebagai kebohongan juga seluruh Tuhan. Jadi sudah orang Tuhan murah. Ujung-ujung mah aku dapat dokter rumah aku biasa saya dulu satu ujungnya jadi
teman-teman di Hamina, di nama dokter rumah tangga yang baru kami asal jadi rumah tangga tahu sudah nasi rohan kamu di rumah keluarga. Longsorin keluarga sudah sangat paham di Tuhan. Jadi dok, Ramon saya betul. Dan lanjut mate. Aku matselu jahani ro. Lah. Betul kan? Ingat tamu kalau bermain. Siap barat tu satu non dua born cara. Sehingga musik potong na. Arung do banget. Ya, baru ngomong. Kalau banget berdiri, jauh sih. Saat tu sudah rokok. Baru ketinggalan dalam. Untung. Dari ini semangat teman ulang ada bergerak juga. Jadi kau seiring daurah. Mereka tu. Tak boleh orang. Yokon terbuin na. Okey dengan tu tuan dia. Kebutuhan tak terbuin. Kalau kebutuhan mereka. Sudah mereka tanpa sudah berjalan. Jadi kalian bukan dari butuh dah nak. Itu jadi orang ketemu selam cara orang yang berkata oh lagi sebelum itu baru sekurang itu tidak berubah saya ingat ulang orang mengasak penulian di baru orang tak kehulian yang baik betul tak tumbuh asa dari anggur atau bulan pekor kan unsur di tengah-tengah telur besok baru cipta ke itu baru di tengah-tengah telur besok may laluhan ke 12 kita apa jadi lepas na kita sempat macam tetap ulit tu lah lepas dah waktu di sini kita baru jadi untuk menghadap tujuan membuat ini seperti ini pendidikan sejarah di mata ada mertua hubut mau lebaran mana duduk kenapa kekujung mereka kebutuhan dia tetap hendak guru berkemalakkan tetap dapat tercapai mana duduk saat suruh saat kebetulan mereka sebetulnya ada mudah Tuhan yang belum mula saat namun pendirian jalan tentang berada mana duduk dari semua norma siap.
sedia ko lang. Para plano nagbar. Para pulal. Ano yung pulok? Amplop. Para plano. Amplop. Ono pulal yun. Natin natin. Ikaw na nakira. 32 natin. 32. Ito pulwal nagpa. Makloso. Wala naman tarong po nila tadi sa hasil o kana. Na mulai siya awak sa hatu ya dari yon. Hari na bisa tadi dia lagi masih waktu lagi masih kalau melawan waktu rohani nak borumu. Sudah mati. Soalnya kamu andin akan muru abang mati. Ah, betul-betul yang bolong dari perjalanan yang mau alay ala ngas ngorohan ta jadi perorohan jadi ada sampai so roison na pun salah naira kupe so ngono na boy tapat panami to amuna bagat sederio ba salas maro amuna ate juga lata minna judul ni subatua bukan anak patok kamu tuan mu dengan mu namai sahat tu na sa matua nanti korujur mengenai top ini tapi yang dia tahu mengalahkan saya pada potan pas Saulia. Kasahaw gala-gala pa dyan kita sa Piyos. Managtuli ang mga laka. Sotong mahamuli lang mo. Sa hali. Sa hali ito na. Kasanit ko lang. Bidok, hata na madok. Borolaw di si Borolga. Kukulo sa pinupajulo. Asal-asal si Magdua mo. Walau pagidon ito lang. Tacho, si Magdua mo. Ganun manugot, hindi ko masusunod. Begitu orang. Asa motor ni Pagulong Tua. Dalam dulu terlera. Iho para shopping. Bersumba Omar Simatua angko
marga-marga kanyang hukido marga. Itu sulit pinagawa na sira. Kami namin ito lang. Sotong nila hosusi. Om manok talaga sa anak na. Saat masulus kami bagian tinalas. Kung saat kita kulong sa kanila sumarang Tuhan saat mahina kami ang proses. Jadi orang kami yang pulas tulis agak pulas orang ada kita ini itu dokter dari itu ada orang tunggu hari anak tidak membawa kita tunggu hari anak kamar salah nama orang kita berdua bapak di goma di sekolah di Bataro na berdua oras magre di parolo sa mabalik kulit ng mga molus sa ating pagkabila.
Sony Maraja Nilore kami, tulang kami, tepung kami, tepung salat nahila. Tang nahulit kami, manadupok kamu, nakahul kami, at tulang kami. Manang tus, tok ka manang root, hula-hula, matus. Alay mo lang tukmo yan na nihulit at karaga nilula. Sa ganda na nihulit ito lang. Asa arong, ibang isabit, tarang namin, nangarubi kami sa luhut na raga nilula namin. Tulang namin ang ito namin sa lahat niya. Dorong namin, hata si David, titin man yan, tinawag walang parang iman. Sa otik sa sariya, natarban namin, raga nilula namin. Ba't tadi tama naman gawin masasabi. Buti na ito lang. Jadi mau natin mga kinadyan niya bang buru. At ang namatyo na matagpak ng Diyos sa pangigura. At kanakirya siya doon ang mga na maruha. Pola rin ko kamu Tuhan sa lunar muna. Dak sudah pulong ang gusto na Italia. Dak sudah mayroon na marado po na kaula-hula. Tupis naman ang tanong na gusto niya. Hape, di ba duduk kamu do? Tuhami holong munay. Ibig kamu do berbunga-bunga lakan nami. Akka dari kami, mahidi akka ringi sinte suara. Dihata-batak naman do, parang bahasa Indonesia. Asari di matong di Malaysia, rupiah do ang di Indonesia. Si palas rohani amat teraja, si palas rohani ng akka hinata suri pada. Alani di holong munay. Kamu kami nih, balikan di perbuan di holong munay, di betul kau merupuk kami. Asal ini dorong nang matan si monang matan itu dua. Asapi itu bilangannya hari 10 dua bilangan bulan. Manang ni dia kita amat cari, totong mah kita selalu nak kira mau Ito lang. alam ini mau palipulina asal nihir si mati paho binatu salean. Ora saluna rombongan ni hula-hula naman jalo. Song ni magi hamura dyan ang umburo namin sikat nila mga liyan. Ito lang. Sahat soluma saat tutakir tigaras. Nung saat ilo terlibat sa sadiran uli jala dengan asimar hanikuan. Sayo sahur mahita kayo jala tumuraso. Ito lang. Simpul ito lang. Pati namin